Hari amakuru yizewe ageze kuri Bwiza Media yemeza ko mu gihugu cy'u Burundi bari mu kiriyo kivanze n'urujijo nyuma yaho abasirikare barenga 100 b'icyo gihugu hamwe n'abiziri nyeshyamba bishwe. Leta y'u Burundi ntiremeza cyangwa ngo ihakane aya makuru, icyakora amasoko yacu yatwemeje ko imirambo y'abo basirikare kuri ubu iri mu bitaro bya gisirikare. Abishwe ngo barimo abo mu ngabo za leta y'u Burundi, abarwanyi bo mu nyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, abo mu mbonerakure ndetse n'abandi. Birakekwa ko abo bose bari muri iri shyamba rya Kibira mu mugambi wa leta y'u Burundi wo gukomeza guhuriza hamwe abarwanyi bayifasha muri gahunda yo kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Abasesenguzi bagakeka ko izo ngabo zishobora kuba zaba zishwe biturutse ku gusubiranamo hagati yazo. Amakuru ava i Burundi yemeza ko leta ikomeje gutoza abarwanyi, aho ngo bakeneye ingabo 50,000 ziganjemo abo mu mitwe isanzwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu rwego rwo kwitegura kurugabaho ibitero. So bwa mbere muri iri shyamba habonetse imirambo y'abasirikare, kuko no muri Gicurasi uyu mwaka nabwo hari hatoraguwe imirambo igera kuri 32 yambaye impuzankano y'ingabo za DRC.